Wewe baravani yararimbye ngo bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Salut ma chérie. Salut. Est-ce que tu es bien? L'amour que je t'aime finira. Car le corbon deviendra tout blanc. D'accord biso. Niyo mpamvu ko bwose bakwanza. Ubwo bibijemo gute kandi? Uranyumvira mitoma. Genda wicare. Hazundi. Sister bite? Ni sawa. Nimba ntakubangamiye urashaka kumbwira akazina kawe? Nitwa Keke wewe. Nitwa Rukanyaraza Zarote. Munyumvira rutangiye neza none kandi ruje gushiramo amazina y'abungere. Shaka akazina ko mu gisagara. Nitwa Yuda. House Bilahi. Muzirindi zina ukoresha uhisemo gukoresha Yuda. Kumira kunzira bagikeriwe. Je nshinzwe ivuga neza. Burya nti abo kuvuga nabi, abo kumva nabi. Reka nigendera rwo ndeke gutakarizwa umwanya ninza. Ski. Ariko none ni nkaho usanzwe uvuga nabi ko numva ibintu zose ubishira ngo bitutsi mene. Gashirwe ipiripiri mu gikomere wangonawe. Uzi ko kana kagabo ushobora gusanga arere mu ishamba kuko nta mwana wino wavuga ibyo bitutsi vraiment. Ubundi ni ndakureze muhu ashobora kubera kweze nabi. Uzi ko kano kagabo gatangiye kuvuga nabi bro urashaka gupfa? Sinabwiye ko uyu muntu adakomeye neza. Ahubwo dukore groupe yo kumufasha. Ubwo so wambwira ko uyu muvuzi ari kujya neza. Ahubwo ni bwakigendera. Mugabo nako kagabo. Majambo makuru mfushaka ku Rwanda. Nyuma yuko bwakuzonze ushaka nawe kuzonga. Ko numva ndashaka kubazwa n'amaraso yawe. Ubwo ntari ko ufitiye. Shi, ubundi ubugabo nk'ubu bwumvishwa n'imigeri nka moto. Reka nze ngukosorera umushi. Ahubwo reka nze nkwereke. Itondesha ibintu bro. Itondesha ibintu. Niko, uzi ko cyagaho kuri serie? Ehe, uzi wakurakaramo. Biswa nigendera. Kiragi, naringe kwereka itandukaniro ry'igikoma na bwaki. Jewe ntunzi neza, nari kuguhamba ubona. Tangazo, turamenyesha abahungu bose n'abakobwa bakiri batero muri no quartier yacu.
ndabona ni saa zigeze reka dutangire. Filipo Zarot Rukamigwa Kabutura Jean-Jacques ntiyaje. Sawa. Daudi sawa. Ndabona mwese mwitavye usibye rero yafatiriwe ariko nawe yari yabimbwiye. Ariko kubona hamagaye batitavye kandi Zaroti yavyutse mu gitondo yatanga itangazo abwira ko dufite inama. Mu nama y'ubutaha bazofatirwa ibihano. Ntabicishije amajambo rero shaka buri wese aze gutanga ikibazo ciwe avuga impamvu ari singo. Umwanya n'uwanyu. Filipo niki kikubuza gushaka umufasha? Muyobozi. Kubajije impamvu se kubajije insiguro nyinshi. Ariko nciye mu ijambo nduramenya ico ngiye kuvuga. Ngo hajya ngo uciye mu ijambo. Muri make ushaka kuncecekesha. Sibyo mvuze muyobozi. Nimba atari ibyo uvuze vugishwa rero n'ibyaruge kuvuga. Njewe muyobozi ni 3. Jesus! Ausbirai. Gatatanye ku mwoyo. Ushaka ko abakobwa cyose zo amase. 3 ni myinshi ko Daudi amaze 5. Tubwana watana ali kafrun. Daudi zo nizo. Nizo aho ndaguza ari ngombwa uko bivuga. Nimba bitari ngombwa ubwo biri ngombwa ni bihe? Filipo komeza Daudi ndaza kumugera. Je cyatumye mari imyaka yose ndi single. Nta kindi. Niki nyine? Nuko buri mukobwa wese ganikozagaho yanshiburaga. Bazobuzwa niki kukwishibura nimukije gutera tambaye boka jinx. Urananirwa kwitaho ngo ndizobigukorera mu mwanya. Ariko muyobozi, ibyo boka ya jinx bijemo gute? Ubona ibyo no bikora? Ngije gute? Ahubwo baza ngo nabimenye gute? Ariko abantu muranyica. Wa mugani nyine wabimenye gute? Ese ko mwanitse iyo mishashi niki mvuze gitangaje? Nambwire wabimenye gute? Kumbona muturumbira ibyo byiso byanyu habaye iki? None uko wari uriye gutuwanyu kandi wabona nawe wambaye umugondo. Kagonda mu mugongo, zogereje kwibaza so. Nimba nshizemo ka mugondo kanje, harona bangamiye. Hanyuma nawe Daudi. Imyaka 5 yicaye ari wenyine, niki kikuza gushaka umufiyanze? Ushaka kumbwira ko utarasesemwe n'umuseribateri? Toutes mes condoléances vraiment. Ngo condoléances. Kino vita nakene koko sinafushije. Yewe nta utandukane n'ukuri kw'Imana n'uwapfushije. Kuko sinumva ko umuntu ufite mu mutwe akora ashobora kumara imyaka 5 yicaye ari wenyine. Usare simbamenye ukuntu wogira ibintu birebire kandi mpano umva ari ibintu bisanzwe. Reka kwikomeza mu mafuti ndibisanzwe habe na gatoya. Uzi ko biteye isoni. Ese nyine wewe muyoboza aho wahereye wavuga ko tutarabona umukobwa mukundana nawe. Kubasanga nawe uri mu ciciro cyacu wa. Nje numva atari ngombwa kumubereka. Kubega atari ngombwa. Kubera nyine atari ngombwa. Yeho kinomvaga natwe atari ngombwa ko tubakwereka. Ese nyine nimba umufite twereke basiga n'ifoto nanone tumubone. Ifoto y'ikise kandi ubwo murumva bikenewe. Zabuzwa gukenerwa mugenda bikeneye. Muyobozi. Are you sure? Cyangwa ufite complexe y'umukobwa mukundana. Ako kuntu mbanzumva neza. Shobora kuba atari mwiza wa. Cyane kabisa. Attention wa muhungu wenda umva utangiye kurenga imbibe. Sha uzobaze sindi muri wahungu wapfa kubazana ibisabo. Muyobozi, Baravani yararimbye ngo bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Aragashigwa mu mabero ndabona mwampagurukiye. Mushaka ko mbereka Miss Murenga 2020. N'umupfu ntinukira. Ahanyane bibaza ko tutamuzi. Kandondera ifoto. Uyu niwe Miss Murenga. Jesus is Lord. Twashize none ni byinshima ishaje. Bakuzana turebe bakuzana. Ningingaga none bateye amasoso. Muyobozi. Wogira ngo ni heni hayiseka neza neza. Yewe. Abakundana n'uyu mukobwa abakunda kwicara imyaka 5. Umukobwa usa n'induzi. Yeme bacu. Nimba atari umukobwa none ni nyoko. Bacu umugani mu kibembe ngo utumworo twomwegera. None cyo ni kibembe uvuze? Oya ni nyoko. None se ndumva ko nakoresheje urimi twese twumva. Manze mareka dusigurira uwo mugani. Nimba ushaka insiguro genda uje kubaza nyoko nje si usigura. Ese ubundi wa mukobwa kutatubwira impamvu uri single. Nenda kuvuga ko ndi single. Muranyumvira ico gisubizo.
ndarinda mbwibwa se waje muri nama wese si umusingo Njyewe sindi singo uretse n'ico mfite n'abana. none se uragenzwa n'iki Genzwa n'amaguru. munyumvira agasuzuguro kari no shano ndabazwa ngo uragenzwa n'iki se kuragira ngo sinzi ko ari amaguru akuzanye mwagiye mumenya kwishura Suko wakabimenye ko wabajije nabi. Wagiye umenya kubaza. ese ubundi ndasha nokora iki Zaroti sore iryo jari burya umugore ubutaha nugaruka bishobora kuzakuviramo no gukubitwa imbecile hama nagwa muniki gituma udashaka ibintu byose bifise umwanya ntabyo ndakenera ngo ubuzwa niki kubikenera cyangwa ndukomeye uzi ko ndeye amakenga brother don't worry gukomera ko ndakomeye waba ukomeye niko dushaka gusohokana umukobwa muri cafe Gourmand waje kugafatika vraiment nta n'isoni ivyo navyo bikuye mbikuye se kuragira ngo wa munsi ntimwa vero yakaza kampa amakuru yose ngo ni nampamvu nyamukuru yatumye kwanga kame mukuye guhindura muyobozi nonse nakavuguto tukareke simvuze ngo kareke ariko kameme muri cafe Gourmand avec un et plutôt une meuf kure kwerekana agashusho ko uri umunyamujyi ukareka ibintu uzo mu nka ikindi kintu mukwiye kumenya isuku kumuhungira kenewe mbere kuja kuvugana n'umukobwa uzugenda wiburushije ejo bundi barambwiye ngo Filipo na Brosada ni caprice namwe ngo ndibigera baho yahumetse ngo bazarinda gushiraho ka parfait kugira ngo abantu batore oxygene none se Filipo tutabishanye ukeneye ngo Perusa kwemere gute kandi utaza ubibrosa none se muyobozi byari ngombwa ngo bivugire hano gushaka gukira indwara arayirara nta mutima mubi muvane nawe Daudi punguza ibintu zo kunukisha ibirato uzi ko ubuheruka igihe wari wanje nagize ngo waje bakubagiyeho inyama kubera umuntu uko ibirato nawe Zaroti ibintu zo koga passport ni gute ushobora kumbwira ko umuntu ashobora kumara amezi 3 yoga passport akareka kunuka igikara abakobwa bafite isheriya zo kubanga mugende mugira isuku mwese none muyoba tutabeshanye ushaka kumbwira yuko utarambara na deje urutoze yampaye nkankurufashe njewe Yoniha ntumbwire uko utoga nyagushorera amazi umazinga byose utoga umaze kumoka noga buri munsi se ndamasani ngo barandiramo herega nakuye kaba gakenewe aha ibyo koga biratureba twese n'umuhagarikizi biramureba kabisa kuri ubwo tugufasha iki igitekerezo cyo kubigisha gutereta mucumva gute iwe arikuzi ko ari cyo iwe nimba ubiziga dukore gahunda buri mwe wese aratambuka twereke ukuntu ashobora gutereta umukobwa kugira ngo mbone ukuntu uza kubakosora sibyo yego nizo njobwo rero ngiye gukina ndi umukobwa wowe urabura umuhungu nyereka ukuntu ushobora kuntereta okay uwa mbere rero natambuke Sali ko nagukunze ntompaka namba kawe ariko none iki si gitangaza uhora kunda umuntu bwa mbere hariho mu gihura genda wawe wicare hazundi Salut ma chérie. Sali Si tu es bien, l'amour que je t'aime finira. Car le corbon viendra tout blanc. gakora biso niyo mpamvu abakobwa bose bakwanze ubikubijemo gute kandi uranyumvira mitoma genda wicare hazundi sister bite ni sawa nimba ntakubangamiye urashaka kumbwira akazina kawe nitwa Keke wewe nitwa Rukanyaraza Zaroti munyumvire rutangiye neza none kandi ruje gushiramo amazina y'abungere shaka akazina ko mu gisagara nitwa Yuda house bilahi muzirindi zina ukoresha uhisemo gukoresha Yuda genda wicare hazundi bonjour bonjour jewe wowe iki nyine jewe turashize wowe iki nayo nshaka nyine nimba ufite time tuvugana nanjye ndawufite nyine nayo nshaka kukubwira ko agapira kawe gatukura waba niba bwanyu nababwiye ni gute ushobora guhagarika umuntu udafite ibyo umubwiye toka kuri haze uwundi ariko rata ntihaze n'uwundi aba ngaba bari batambutse numvishe mwese mufite ubwenge bubi mwicare mwese mbagendera inama hamwe kuko kuguma kuza umwe ni ugutakaza umwanya kandi ntabishasha mu mwinshi cyane mwese nabumvishe ikintu kimwe nababwira cyangwa se inama nababwira igihe cyose uhuye n'umuntu bwa mbere yo kugira icyo uvuze banza umwegera umuramutse umubaze izina mumenyane hapana gushika gusa inshuro ya mbere ngo mbeza nimero haguheza se nimero mwari mwahanye gahunda yuko muhura akagweza nimero
nimbugira n'icyo uzamubwira ukakimubwira mumaze kumenyana. Icyo kintu nabonye mwese cyabananiye kandi nicyo kintu cya mbere cyo bafasha. Muranyumva? Iyo nama rutigire niyo ariko nta bishasha. Umwe mwabibonye. Kuno kwihagararaho gusa nawe nakabwa karaho. Uvuga ko ari bure nawe. Kora bazivuze nka mwarimu. Kiginda nta muntu urimo. Daudi nizere ko atari nje uri kubwira. None hari undi uhetse ni wowe nyine. Wari ko muri no quartier nta mukobwa n'umwe naterese ngananire. Kintu cyo kubaza amateka. Na Janine mwarakundanye. Ai. Kurabona uriya yonyitesha umunanga nganje. Ahubwo nejo yazanyingingira kuza kundamutsa nkamwangira. None wakwibuka umwaka mwakundaniye. Ko mumbaza CV yanje mugiye kumpa akazi. Wari gushaka kumenya gusa. Umwaka ushize. Waretse kwibeshera. Janine ntamaze imyaka 7 atukuwemo. None ngo mwakundanye umwaka ushize. Keba nayo uyu mugabo ashobora kuba ari umubeshi. Ere gukurusha kunuka gutwarana isazi.